دادگاه اروپا یا ماف مروان بریار دا کو ترکیه زدگاوی بسر آزادی دیار کرنا بیرو بوچونین رکبر کرد صلاح الدین دمرتاش کریه و گنهبار کرناوی لسر داخویانیه که بو لدم هف پیوینکا تلویزیونی. دادگاه اروپا دبیجت پشتی لیکولین لسر ناواروکا هفپیوینا صلاح الدین دمرتاش یا سال 2005 آشکرا بو کو تکرای آخفتناوی نا اتدیتن وکو هاندان بو بکار اینانا تندو تیجان یان بانگا سرهلدانکا لشکری بد یان جی بلاف کرنا هسته نحزیه بد. پارێزەرê دەمرتاش جیهاد کرکزاک ده hevpeyvînekê da digel peyamnêrê dengê Amerîka Eyyûb Demîr dibêjitin biryara dadgeha Ewropî bi çendîn aliyan ve giringiya xwe heye. Girîngîna vê biryarê çi ye? Du tişta em bêjin girîngîna vê biryarê heye. Vê girîngîna ku demekî dirêjna dadgeha mafê mirovan bi havakî Tirkiye mehkum kir. Yani min xwestekî ya xwe Tirkiye xirab bike. Dadgeha mafê mirovan hat vê rewşekî ênê hukuka ku Tirkiye tê bin peykirin ênê jûra ênê ew ji tehemûl nakin. Duyemî jî Tirkiye muhalefet bin bi taybetî jî êku têkoşîna civakî, têkoşîna hukukî, têkoşîna demokrasî bin Tirkiye bi vagonên bêhukukî wan xwaze ku bide teknandin devam de girtin. Demdem vagonên Tirkiye tê guhertinê ji bûna mafên azadiyê ji ve koşmendiyan dadgerên Türk nayguhertine. صلاح الدین دمرتاش لسال 1973 جدایک بویه درچوی کلیجا مافا وکو پارێزەر کار کریه جبری ببته سروک شاخ آمده یاری خستیا ماف مروان لسال 2007 بو اندام پرلمان ترکیه حتی جعالی دادگاه دستوری یا ترکیه و ریگری لحاتی کرن لسال 2016 بگونه ها پروپاگنده بو وکو یا ترکیه دبیجت ریخستیه که تیرورست هاته گرتن و دگرتی خانه دا بو بربجار سروکاتی یا ترکیه لسال 2014 بریاره لحفتیا بید جارکادی دادگه کرنا صلاح الدین دمرتاش دست پی بکتبه پارێزەرê دمرتاش دبیجتن او صلاح الدین دمرتاشی لسال 2005 گوتی همان گوتن جعالی چندین سیاستوانن دی و هاتینه کرن. دادگاه اروپا اودم چند سالانه داخواز آزاد کرنا دمرتاش دکت لی داخواز وان چه برسف نبون لمها 11 سال 2018 جعالی دادگاه اروپا و تکس لسر آزاد کرنا دمرتاش بزودترین دم کربون و گرتناوی برریگری لحبونا دنگین جدا و پر آلیا دموکراسی سیاسی ناسان و سروکا سیاستا دربه یا یکتی اروپا فدریکا موگورینی لداخویانیه که دا بحثی و بریاره کربو. دادگاه اروپا یا ماف مروان بریار دا کو بردوامی گرتنا برز دمرتاش زدگاوی بسر راگهاندنا نمتوی ماف مروان ام به هوینه گرتناوی بداوی و بی آزاد کرن. سروک ترکیه رجب طیب اردوگانی بریار داوی یا دادگه رد کرو گوت نه بریاره کی پیگره بو ترکیه و اردوگانی هدفه به آلی سیاسی یا پارتیا کارکرین کردستان گنهبار دکد لسال 2005 دمرتاشی بریا تلفون بجداری برنامه که تلویزیونه ببو و تعداد داخواز جد سالاداری ترکیه و رایا گشتی ترکیه کربو رول ریبر پککی عبدالله اوجلانی درباره آشتی لبرچاو بگرن که دکارد با آوایی که آشتیانه پرسا کردان چاره سر بکن. دادگاه اروپا بلندترین بنیادا دادوریه و کس نکارد دوزک لویره وکتن بتنی اگر همو رین دادوریه لولاتیوی هم بروی به ندا خستن. خالد فتاح، دنگ امریکا.